wena ufanele Nkosi ngicela abafelokazi bakithi balezi indaba ekade benikela bengabali ukuthi ngikhokhe kangaki bekhipha imali yabo yokugcina empesheni ngicelela insizwa ngicelela intsha ngicelela intethelelo ekade nikela ingabali ukuthi ngikhokhe kangaki. Hey, hayi Manazaretha bayamthanda abantu Shembe. Ungangilibazi sithema uJehova emisa ngisuke ngimlandele. Isho njalo ingoma yakhe ithi ebuhleni baManazaretha. Hayi Manazaretha ingcwele ngabe ngezisono uma ngiyikhulume le ndaba. Ngibabongela abantu bakaNkuluNkulu abaphosa isandla kulomsebenzi. Kuyesinde umhlangano Manazaretha. Uyabona uma ningahlangene impela ngeke nisakwazi ukuthwala umhlangano. Uyaphoqa ukuthi ayibeke uyaphoqa ukuthi asidle ndawonye uyaphoqa ukuthi asibambisaneni Manazaretha uyasinda uShembe ngeke umenze lutho ungabi nomona ngaye ngoba ngabe uzokwehlula uma ufuna ukuthi kade awedwa asibambisaneni. Amen. Hayi Manazaretha engcwele siphosile into zabantu sayiphosa insizwa bayiphosa abafelokazi kukhona insebenzo ezisebenzayo ebejikijela bekhona abakhumkhanya futhi ngoba ngeke bangabi bikho abathi soke sibone ukuthi kuyolunga yini na awuShembe khiphane lidimoni phakathi kwethu nangena ngayiphi into umthethwana ngena khuluma ngomfelokazi Manazaretha lathi umuntu onikelele uShembe akanikeli ngoba enemali eningi unikela ngoba ethembekile eNkulunkulu. Amen. Ayibonge Nkosi. Amen. Sazomceba ngicebe kahle khona insizwa ngayizwa ukuthi ihlala iludo lona iyaceba phambi kwaShembe ngizoniceba. Hayi Manazaretha ingcwele alukhulu uthando abantwana beNkosi. Ngeke ngabona kufika abefundisi basheshowe behamba nekomiti labo bathi hayi uma uShembe eze enkandla uzekithi mfundisi nathi sithi babanda. Amen. Ayibonge Nkosi. Hayi uShembe ulibusisa ishowe. Ulibusisa Nkosi ishowe. Wafika umkhokhele eqhamukale phesheya kwemhlathuze entembeni umkhokheli uMakhoza eqhamuke emelimoti wathi hayi silizwile udumo duma kakhulu luze intabeni zakithi enkandla wathi nathi sithe singafaki bakhokheli wathi bambani la. Waqhamuka omunye umfundisi wakude engeke ngizomsho ngoba nawe uyacebana. Waqhamuka omunye umfundisi wakude woneke wahlabisa wabajayela isibongo. Ayibonge Inkosi. Wathi hayi kumede ngiyazi njengoba ugijima nje usebenzisa imoto wathi nangu upetrol. Amen. Akunikela abanemali kunikela bethembekileyo noma unganayo mawethembekile kuShembe ngeke unikele uhlala nawe igodle uthi awuyinike obani bazoyidla akunayo imali kahle wayikomiti mina
akuwena ongathanda ukunikela ushembe ongayithanda imali yakho yakuwena ongathanda ukunikela ngoba uma umthanda ushembe ungabheka nesitha sakho ungabheka nozoyihle bani uzothuma sengimnikele mina untazo uyangibona ukuthi nginikele la uma ishile indaba yakhe le ngoba yena ubheka okusenhlizweni wayesayibona inhliziyo yomuntu ofanele ukunikela wathi imali yalomuntu ihlambulukile wayibona inhliziyo enamahlule wathi beke ayifanele ukuza kimi ngoba inhliziyo inamahlule onikelayo othandwa ushembe akusiyena othanda ushembe ngoba ungasho ngomlomo ushembe ngiyamthanda kodwa udlula ungamnikeleli ushembe ngoba ushembe akayifuni imali yakho asicela uthando maNazaretha lokuthanda ushembe singakalani ngamehlo njengamanzi ubhudu uyazi ikhondaba ekakhulu umfundisi uCwenza uthi uCwenza ngelela yake yathi inkosikazi ezela amawele amabili ezelwe ngakho kodwa wathi uNkulunkulu kulamawele wathi leli ngiyathanda wathi leli kangilithandi ikhona maNazaretha amawele abantu abafika abanganaso isono wathi leli wele ngiyathanda leli wele angilithandi lalenzeli wele lingathanda naselo leli wele lingathanda ngoba lo muntu uyafika kanasono kodwa uNkulunkulu wazi wesikhona isikhona umuntu amthanda unangamthandi bengakaze benze lutho emhlabeni kusho ukuthini lokho na ungasho ukuthi ushembe uyamthanda uthi shembe ngicela ukuthanda uthi shembe ngicela ungithande ungathandwa yimi ngoba mina uma ngithi ngiyakuthanda uyawuthuma uthanda isitha sami ebese nawe shembe ungakuthanda ngoba wena uthanda isitha sami kanti uma wena shembe ungithanda mina nami nginazo ezami izitha futhi nami ngisitha kwabanye kodwa uma ngithanda wena Nkosi ungithanda nginjani nakhuluma ngenkosikazi eBhayibhelini umfelokazi okwathi abaprofeti bebulawa wayesethi uNkulunkulu kumprofeti Elisha wathi hamba umprofeti ongilise emzini omfelokazi wathi khona umfelokazi engimiyaleke ukuthi akondle ikhona abangcwele uNkulunkulu uphuma lapha uNkulunkulu uvula indlela ehlane maNazaretha sikhonza uNkulunkulu uvula indlela ehlane nemfula abahlanga sibi la ngakho khona mfula ayekhona amakhosikazi enamadoda futhi edla kahle endlini zabo kodwa ayingethembekile uNkulunkulu uNkulunkulu afunda inhliziyo yomfelokazi wathi hamba Elisha khona umfelokazi engimiyalileyo ukuthi akondle uyongenisa kuyo ufika kodle uma ehamba uElisha engazi umfelokazi uthi umfica ngaphi ufica inkosikazi itheza inkuni ngaphandle kumzi uyefica inkosikazi itosha inkuni wayesekhule kwathi mame wathi ngicela amanzi umuntu kaNkulunkulu ngafa koma yayisibeka phansi ixhale inkuni lenkosikazi isingena ekhaya yathi lapha ethi tapu wathi mame nasesiswini ngilambile ungiphathele ukucezula esinkwa hawu yayisiphenduka inkosikazi yathi hawu umuntu kaNkulunkulu njengoba umbona nje mina nomfelokazi anginandoda inengane yodwa yomfana engisele nayo lapha endlini sekusela amafutha amancane ophondweni amanenjana nempuphu encane okhambeni njengoba ngitheza lezi inkuni nje ngenzele kwenza amaqebelo nganobhila ngidle nengane yami bese siyafa ngoba sobe sikuthola indawo ukudla kusasa kanti umfelokazi wethembekile uNkulunkulu mhlawumbe imali unayo nje kodwa wethembekile yikho manikelela ngoba awethembekile uNkulunkulu hawu athi umfelokazi ayi loba uyangihlola wavela wangena ekhaya wafika wenza amaqebelo ngani wabuyela nawo wathi ihla umuntu kaNkulunkulu wathi akudle mntaqala ebese kuhla wena nengane yakho kusho indoda ayinendaba nengane yodwa ayinendaba nomuntu ethi umfelokazi kanti uNkulunkulu ucuphe lo mfelokazi mhlawumbe na ucushiwe nje umwanekile
uNkulunkulu ufunda inhliziyo yakho. uNkulunkulu akanazi isigwili uNkulunkulu. Akanamfelokazi uNkulunkulu. Anakho yena uhlola inhliziyo yomuntu. Ukuthi engumfelokazi enjalo, kodwa inhliziyo yakhe imhlophe. Shakaneka uTurand. Ungane inkulungwane ukuphuma enhliziyweni emhlophe. Amen. Yathi inkosikazi yabuyela ekhaya. Emva kokusinika lomfelokazi iqebele ngayo. Yathi yangena lapha endlini ehlala ukudla. Yahlangana amafutha esephuma eminyango. Yahlangana nempuphu eziqwelile. Seyigcwele izitsha. Ayibongwe inkosi. Lengitshela labafelokazi nithi lalelana. Ungalokho uthi ngumfelokazi mina ngafelwa indoda nonyazi luyangazi futhi mina ngisebenzi futhi mina ngingane zami ayisebenzi. uNkulunkulu kanendaba nayo yonke lento. Lokubalisa umfelokazi olisizi nje hawu Nkosi yami unyazi mina luyangazi ukuthi ngafelwa indoda futhi nezingane zami nje mina ayisebenzi. uNkulunkulu kaziphi umsebenzi yini yonke le. uNkulunkulu kanendaba nakho konke lokho. Unendaba nokusenhlizweni yakho. Lokho mncane ozokhipha nje unikele ngakho phambi kwaShembe uyawaziki thina inkulungwane kuwe. Uyibona usuphunyuka nje nasezitheni zakho bezilutuphile ugidi. Incwadi yamahubisho njalo ithi umphefumulo wethu uphunyukile njengenyoni ogibeni lwabacuphi. Ithi ugibeni lwaphukile saphunyuka thina. Ayibongwe inkosi. Manje abantwana benkosi uNkulunkulu uhlola inhliziyo yomuntu. Wangathi idluzele ezezulu uNkulunkulu angasikhumbula asiphe uthando lokuba sibe munye ukuze sithande uJehova. Ngoba ikhona into engesabayo mina salithenqela yokuthi sithi sesimthande uShembe, uShembe angasithandi ngokuthi thina asithandani. Angiphinde futhi. Lalela. Nilalela banazaletha. Amen. Niyazi uNkulunkulu akabathandi bonke abantu. Wangeke uNkulunkulu ahlukone samaweleni. Athi khona iwela lithanda unangalithandi. Uma ebathanda bonke. uNkulunkulu akabathanda abantu bonke. Kodwa into uNkulunkulu kemgalanta kuyo inye. uNkulunkulu uyamthanda umuntu othanda omunye umuntu. Amen. Yamgalanta ke lokho. uNkulunkulu uyamthanda umuntu othanda omunye umuntu. Uyabona ingozi manje esibhekene nawo thina. Eyokuthatha uNkulunkulu ebekade engithanda. Agcina ngasangithandi. Ngoba mina ngikuthanda wena. Akuzokala. Kungenzeka uNkulunkulu ubekade engangithandi izolo. Usayangithanda ngoba mina ngithanda wena. Kungenzeka manje uNkulunkulu uyangithanda. Abese ngishula ukuthanda wena. uNkulunkulu angenyanye mina ngoba angikuthandi wena. uNkulunkulu efuna uthando ethi asibe munye. Kungenzeka uNkulunkulu agcine sekuthanda ngokuthi nje wena uthanda omunye umuntu. Wengeke phela lo incwadi athi lapha encwadini yakhe athi bani munye. Athi nizothandwa yimi mina Jehova. Athi ningahlali nehlukana ngoba ngizonilahla. Angithi kuShushana. Uma ke manje ungamthanda umzalwane omunye ulindele ukumthanda kanjani wena uShembe? Ngoba uShembe ubekumgoka, wabeka umuntu umzalwane phambi kwakho. Akayibekile yena. Ubeka umzalwane phambi, wathi thanda umzalwane omunye ukuze nami ngikuthande. Usuyilahla ipoint. Usuyilahla ipoint ngokuthanda ikolo elinye. Usuzube mubi uShembe wehlule ukuthanda iNazaretha elinye. uNkulunkulu kayikhiphe lensila. Anazaletha engcwele singene ngithi. Shembe ingcwele lonakele ivangeli. Silixofa ngisho emncwabeni. Siye kubantu befele behleze emakhandleleni. Athi umuntu akafice isitha sakhe akhohlwe umuntu ofeleyo ashumayele umzalwane omunye. Konakala inkonzo kumuntu ofelweyo. Asho umuntu engaphansi kwetshali athi bebezokwenzani kalapha ekhaya laba bantu. Bebe yaphi? Ngoba la ekhaya umuntu ufelwe, akanamuntu angamfuni lapha ekhaya. Nalona ngamthandi, ongamthandi wena, yena uyamthanda ngoba uzoduduza yena. Akazile kuwe.
ayibonge inkosi. Hayi mana kholwani maNazaretha, kholwani sihlukanise inkonzo ukuthi uma siyekufeni siyoduduza, siyofunda incwadi ethi uJehova muhle, ethi uyinqaba usuku lwenhlupheko, uyabaza abaphephela kuye. Uma uyimele indaba kaNkulunkulu, noNkulunkulu uyimele indaba yakho. Ayibonge inkosi. Hey, uma uyimela indaba kaNkulunkulu, noNkulunkulu uyoyimela indaba yakho ngelinye ilanga.